بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Puas amban kepe memberiku salam tujukan kemun. Mula-mula ge pagkajumuan penukbal tebi pagsarang syukurin tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin sababanen tiap pekite bi masih-masih wene inurungan kabaya luke geget petipun yene si pagpangantian tebi itu. Dehelu amban kepe asikte hapyene sukat bidi syaratel ini. We kita suwe magsyukur niya hadja inalenan we re yene ni'matul ijad bin Arabin yebe nikmat kepemenia kau bang magdagpak antara lelar dende yene meglewle kebinihi pegua amban yene lelale pentemiaan bohe pen mesayantisin milyun banisan niyan dumani hitungan oleh bahasa bang petak mepepetakin pinain teluru dumain milyun sampai petelung milyun sampai pe 4 milyun ubus dalam yene milyun lei pagsarang syukuran nun tepene keu pinaasik dia lem sikalan sa ino sampai tenang manusia. Napi milyun banes nilai ubus kite tepene mula-mula umbul dem buat nikmat suwe pagsarang syukuran we bangsa manusia. Sakali tenang manusia keu lemikian magsarang syukur do keu isap. Piye manusia tu tak bulak dunia ini megkulang maglabi 6 billion. Pagsaran syukuran ten pinene amban 6 billion lay yene 1.6 de billion duk 600 million para hinang muslim. Us puasili sediam ban muslim lay bang panisab kehidayatan Allah Ta'ala kemun dugi makasih sinduehim ubus dalam 1.6 billion lay lemikian tepene lu sabisan muslim ekkarab kego tapi asamyaan muslim ekkarwi samyaan genam bahayang ekkarwi sab pandangan ekkarwi sab mangga netas yene syara Allah subhanahu wa ta'ala. Nah pagsarang syukuran ten tia kita tepene ni sab kehidayatan amban yene mergi ibadat tujuh. Us mergi ibadat leh mungkin tepene bisa. Kanang bahayang lakes pe manuk niptuk buah, amban manuk niptuk buas. Bang pe sujud. Bang pe ruku, bang pe tongas lakes pe agen amban be ulan lepas. We pegi pag-agamanen taklidi. Iyan pengelek katadja. Lebih gak niya tertentu bitik ne us pag-ano siya ili kehetanin mag-sigsag ketawahan magtunga magsarang syukur kita tiap kita tepene amban yene may putuntut ilmu yene duk tumuon yene pag-ibadat nabis tahun ko piye piye katen tu muslim delem ano itu boleh beri rusali bang Jumaat libre rusali bang mean anu gana rumah mahan kita dah kamu nasa pagsarang syukuran tem bisa nanti itu nggak ubah sampai kehanten bi tia kita bi masih tapi itu ya mau kita punti situ
Nahang kaneptek kasi ileu kiamat. Bang dalam surga dem narkain. Ngelang dalam surgain delu pagsarang sepulan dan mandimat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an. Magsyukur sa Allah. Tuju Allah ke pujihanin. Hidayatan kita penuh ini. Sini ini sa agama Islam ini. Tegi nang dia tumbas nin surga. Tugga kita itu pendek kehidayatan menguman sa baba. Naman jari kuene penen kuntaluste kimatian sukat pe kemot-kemotan te belu itu. Behelo ambanien kuene penen ku kami tafsir ini tapik tenbi atau akan penengedian tenbi. Dem bua amban fadilat Quran wesu we penengedian pen Allah Subhanahu wa pen Rasul sallallahu alaihi wasallam afwan. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Riwayat amban Imam Muslim. Basahum bi Qur'anin matan nented peinet ekaselaw kiamat sinapatu ini bakas mamasyahin turata ulak dunia. Magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam amban hadis si Utsman riwayat Imam Bukhari penne khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Tamanan hab ne penne amban kaam ini ngajian sin Qur'an wa 'allamahu ubus pemeno ne yene bakas taji nele. Naman jari pangaji sin Qur'an gimana rahi pennu ajiannu yene tajwid dan hajjah ajiannu yene basahan dan hajjah gipe mararahi tamaniin. Oke ru isab duk kita gengen ko patakit-takit bang masa Quran. Hatinen mapandak si sukat pamatahaan. Mataha si sukat pemapandakan. Ngeng ko patakit-takit. Megsui. Gay makajari sa ili. Sa gipe mararahi taman ien. Ini pangajitin. Sube pe ketawhan ti manan. Ubus duman mi mamatlo blay sube me ketawhan no kemon man Qur'ani. Main bisa. Sa importante ni hadja ketawhan te dehelo amban ke poklas te bitu amban data bulak dun. Nabamba kasi me sinukut. Pinain sube kita tahu mag-arab kemon. Ubus mi ante ohan te metu si dunyahin. Ebi dalam kubur tewhante dalam kuburin soal dalam kuburin bahasa Arab kaya ngaji anagay makasambung man rabbuka man nabiyuka lagi para duman tinurulin bahasamu sa ibadatmu baru kemekepik ibadat tahu kau nambung sabi sampai petes di bahasa Arab itu datang ulak dunia pegrek kali dalam kubur bahasa pergi tahu mag-arab makasambung lah si asete sa ili nah kan pepite rahu bilang mian komersial mian ni ako dembua lella istadihan nene andang bahasa Arabin ubus pende bang erwi tinilewin man rabbuka man nabiyuka man dalam kuburin balik ku ni andang tu rata bolak dunia at pangandalan din ko megtes si jami amian. Napende ko na matay ni amian. Ai anad jakwe. Anad ja. Inande me khurafat mian sa. Mian pepite ni hadja gelang duk pe bebelisik karo. Napagtek ka dan kubul ga pe ko tetile yung malaikatin nambung na megtuwi. Penne ketuan punya bang ini ini siapa kan pen malaikatin maaf ke tuan guru bakas pinindahan ne question maaf ke pen bakas pinindahan ne balik te si anule dia ni si pengaji Quran si duman klub keman amban alif lam mim ngebut kulang juga binnas asal pen Allahin subhanahu bang na dapat asal subay sa ili. Sa dapat ke kita iakan mismo Arab.
Duman Arab yan, may Arab bahasa may sigad-igadlan, may Arab ngaji na mismo, doktor na mismo, ngebut mo lihat jahap padarat Allah Ta'ala, niya pe ang bansi, gak teto black dito, gak ketawahan di bang ini kiman man Quran. Lupain bahasa. Namin kinca bahasa kita, dapat ke mag-Arab, bisa natin mamasa Quranin ko to suwate, na tayo na magtepeng ka, pe mang petek ka. Mang petek ka, tinundan pe kita tumulus. Banggele biang ilin tuaran. Nah iya. Ubus miaan yene subjektin beliau itu surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ben Allah Ta'ala dalam Quran yang maha mulia, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr inna anzalnahu matanin aku pen Allahin peturunku yene Qur'anin fi lailatul qadar sisangin yene tamanan basag atau sisangin yene sangin pagganta. Inna bangu turun si may ilmu luga bennal us bang pepiahan no arif pe uduk caili periata yupid miaan tehinang ekkane bang penmu inna Muhammadan qaimun matanen penne Muhammad yene miaan nengge us bang pepean inna qaimun benanen kami qaimin benanen kami nengge kemun inna qaimun afwan nengge kemun. Sa bang si Allah Ta'ala gi kemanjani magpain mian penno kami usma anahan no ekka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala macuci matinggi asal dem buah le. Na ina maana nan si inna yufid al-azama yadullu ala al-azama. Yene we tanda kahajene dok tanda yene kapasagne angkan magpain kami. Anzalnahu peturun kami peturunku benteng tenis airi manalus fi lailatul qadar yene sisengim lailatul qadar peturun kami penne iye Qur'ani sisengim lailatul qadar niya me tafsiran penne pun magpain kami pegge kisah Allah jamak ubus malaikat megbohin, ubus pente si Jibril megbohin. Mana nen ni alay sawe ni yeni si peturun Quran lay. Pente ni malaikat. Iyan kau do bisa pilih. Cuma gua manalus ni kita hap yeni asal Allah Ta'ala betul mismu yeni megpeturun ni. Pegge amman kawasan ni rikemo. Pinaturun we ni Qur'anin sisangin Lailatul Qadar. Saya ingin peturun Qur'anin. Duman pinaturun Qur'anin magtuni peturun mendata langit mushaf. Kok Qur'an. Binobot ano naman si peturun nin. Tagna peturun dagpak minted dehap Lauhil Mahfuz. Ubus puas ang Lauhil Mahfuz. Gak peturun pitu perata bulak dunya megsumbaya. Sa ingge bentuk pemeturun Qur'anin situational. Situational. Kaysa nin reason bang wega pineturun dagpak minted da Qur'anin GTGS binebegan ng manusia ini. Zaman rin. Napin ko magtitek ka sa ili mian Qur'anin kerembus. May abahaw pa si agama Islam. May abaha upe miaan pasig tuju Islam.
Zaman sahabat tag na pasik si Islam tahu pekam ko itu yang bansi. Awe. Zaman sahabat tag na pasik kam Islam tahu apa kita be inanat dia Islam ni ang bansi baru masuk dalam ke Islam. Niat pemban sahabat pagpasok ng Islam gaban makasambahayang banda rakaat mati mo na padarat Allah subhanahu wa ta'ala. Namaanan yan tinurul Quran ini level manusia zaman deh. Nahangkan bang tu payaman nu ini si ilmu lalim nih dalam sempuk telun tahun dalam Makkah ini mian pasal peg iman hajjah pasal peg bulan sang hajjah pasal ini story nih kemon pinapanjari Allah Ta'ala amban ke punuh-punuhan amban ke langit-langitan amban ke bulak-bulakan ini story we Allah bangsa ingge senet punuhin ini story we Allah bangsa ingge pagen langitin we gania olomne bangsa ingge bulakin bangsa ingge ini story nih pemati akal hajjah we niat Tuhan we niat Allah ini mapanjari gak kena syarat mismo ayat Allah Ta'ala ni may pagdalil-dalil walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ini pen may jihad silan karena kami hidayatan kami pen ini may kalanglanan kami pen may sindue ulama ini suratul Ankabut tatili tadi walladzina jahadu si kalas-kalasan ni Makkiyah Makkiyah nan sinin dinak magjihad nawi niya syara jihad buka beniya syariah zaman di dalam Makkahul Mukarram bumakkiyah hangkan nan sinin pegua bahagian niya penne jihadun nafs ko jihadun nafs yene peg jihad gin hawabaran dinak yene miaan ilugtuan pasalan pamarat saya tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kau ini pinin situasional. Gak dapat minted depitu pada tabulak dunia. Dok gebek katan manusia ini membekan. Kau me peturun ayat tuba. Abang me bahasa mihan ke utamanan mian me maglanguhan sila hati bahasa me minum. Gepen pa bahasa gamban me sahabat zaman me tuli. Si paglanguhan de. Pag-asal kalasahan detid manamalan may inuman makalanguhin zaman metule si Omar na mismo misal pagsakay pinaturun ayat tuwain katawahan di sinipa to may sahabatin igen maglasi dilim madinahin we tuwa pinasarid nasa garu peturun ayatin magtuda kamino pagi asal tege tampat teed yene makalanguhin dilim mati sa pagsakay niya nilo ng buah sahabat bang ini hukuman yene inuman makalanguhin tek kahadja ayatin akahan ci o Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubain na makahap duk niya makalaat sa kalatan nen pain hadjang pagkahapan sa agak petugila we asal haram na maglanguhan presya masih na niya ng bahayang dambuwa pagsakay ng bahayang puas matiha mag-ayat qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun sasama mo ng bahayang o kampen ni may kafir mana ayat rin bang sayli o kampen ni may kafirun a'budu ma ta'budun sumba ko pen ni bang ini sinumbabin an lain gay sumba ko mang ini sinumbabin tahinang sumba ko mang ini sinumbabin wey pegge nagtumbukan sa sag naman ang bahayan palayang utek ni na gigit may sahabatin tinaliw si sabab mapatag niyan tek kaneb nilaw si Rasulullah bang in peturun ayatin wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun da kampein ni patapit si sambahayang bangkenyaan bin lango samantaraan di ketawahan bang ini dinedabin samantaraan di ketawahan bang ini bin isyarabin sa agape haram epi bentuk
kaharam nen dinagisi aja nang bahayang bang beiture inabulang mana nin targa bandeng kepak bangin bisa nang bahayang lupa nih nggak nape kabisa na sangat cairi sampai tihinang makapagsasa nih sampai niya ne me kepegpuwa me sahabatin me beitulang ko ne me kahalan dilem lahat te bang me alamo latag negay pinopot latag negay pinuwa megsuntuk ne megkemo sampai ginalalan ni Rasulullah puas me umul khaba'ith wegay me jaman tagna le niya ko pinepenean bang mapati ke bang megzina ke bang minum tuba ke pende bang kumapati niya paimbol ba di tapapati ko isam bang kung enjina niya paimbol ba di niya was pagkajinahan kun mati ko sa minum tuba na kuhadaran ng dandangan kuru barang kuru nanginum tuba pegsakay minum tuba pagsakay lango niya palawe ke pegtripan we na papati niya den ne palawe te pegtripan we ni ide natahina mo ini dumas yene hinalian den ginelalan umul khaba'ith ina sinkemon yene kalatan puasa mani kalatan yene metu sa syahid den sikisali payaman bebe puasi behu peturun ne ayatin pegesaili ni hantang ne sahabatin ne makapagsasa niya ne mopot gabid da behu peturun innamal khamru wal maisir nyem kene puasa ayat sabinnal pen yene khamarin dok yene me peglegotin me peg adjung adjung ke yene me peg bayuan me pagtagay hapus yene me sinumbalik seddi amban Allah yene me kasantu-santu rijisum min amal syaitan najis ben amban keinginan syaitan fajtanibuhu tinggalan behutu gila behutet tinet taswi ayat tinene keinginan hinaram na tejo teman bapayaman no Quranin ine tinurun lain situation aahin manjari hangkan gak pineturun pitu perata ulak dunya megsumbaya sa tinurul we ne bangsa ingi bentuk kahalan manusia ini nakoro me kite kome Islamic Center ini me magbalik Islam pitu ini pin hinangkun pin nambahayang kyo magjakat kyo niya sinno napi kyo maghaji kyo bahani kyo magjihad kyo embes pa sa kap Islam lahang balik. Wey, pegiga te enute ne bentuk bawahan Quran bang sengge bentuk. Step by step situation. Ko niya te subahat tu Syekh Uraifi hafizallah ta'ala tu Syria hatu. Niya ko pasek ng muslim. Naus tinila ne me Arabin. Tinila ne me Arabin bang ini hinapin. Nasinignalan me Arabin pagi Amerikan ne mapasek le itu dalam Saudi ko. Pen me Arabin ko me Saudihin. Saya lihat dah. Saya penne ini penne mana saya natino na ru behe basa saya pa dari tino na saya be. Nay pag-reportan ne nang pasek ko penne si Islam ku miaan san sama nge bang ku pasek si Islam pinutukan miaan me importante siya ko ni nako din mabasa gila enggak ada pasek merak ko may Saudi naway me kay kasinubahat di piso may sambayan mo me sa ira terus naman dari iyan enggak taano ni buhan na inna anzalnahu matanen peturun kami, peturun ku Quranin. Sa bentuk pemeturun niya hinsain ge. Step by step, yan ada ayat-ayat, ada surah, gak dampak minted deh. Tapat tampal ko na kung ini sa babanit. Sumian pineturun, sisangin Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadarin. Cuman Lailatul Qadarin ko may te silahat. Maggamis pot ya may koko. Bumot ng taman tuud. Naman kaniya may kisya may tulay pinne sa ili. Niya magpahalayatul Qadar. Pagtawag dalam kabun makanggal awahi. Pote bungotan kau din pinne pinihakon ko man chini pe ko maglibutan. Ta kayo ko te keswa DL. Pinne we yung ini pinihan pinne kau ni. Pinne we sine pinne kau ni Lailatul Qadarin. Pinne yung ako na ito may kokoe kuto ene may puti bungot kuto.
Meglibutan dalam kebudinin Lailatul Qadar ngawut ko itu gak pakai suaku. Nah naman Lailatul Qadarin cambat ka Tuan Basir Lailatul Babali. Magsay. Sa Lailatul Qadarin ini mananin sangim basam. Niya sindoy magmana amban qudra. Ini sangim basagan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini pengetahuan oh Muhammad bang ini Lailatul Qadarin. Nah sinambungan kita wa Allah Ta'alahin Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadarin penne labi mulyanin labi hapnin ambanding ibu bulan. Masya Allah. Nah bang niya nag-ibadat si sangem ili ganap tigil puasehin sehingga kepeg ibadat 80 tahun nato 80 tahun duk 4 bulan kulang maglabi. Nah bang niya nakipeg ibadat sa ili ikan pala din si sangem ili. Terus niya may sinduwe pwede bang niya nakipeg hinang duse bang niya makinom tubay si sangem mi koko makipeg inom tubay sa 80 tahun. Naka bang alin nenduse bang sa inget hinangun pili pinaglepeng do Allah Ta'ala tumbas nin pahala ilipatin bang duse gay ilipat bukot tadya bang niya tamban no may klabo pa mo ngebut no mate pagdiskohan pinasal ka na dapat dapat kayo niya nilupi kawa-kawa niya ngerot pi no the club tinang niya sa bang puasi pende ba ilipat isa gai pinaglepeng napihon ko si sangem mili pente pepiter ako manusia yang mag-umul me pero Rasulullah na umru ummati mabayna 60 wa 70 atau kama qala sallallahu alaihi wasallam umur umat pun antara 60 pepitumpu betat tenen 60 tahun tuli keu dalam deleo kome 8 oras diawa ni divide 8 oras le dalam 60 tahun ni ko balen 20 tahun. Mana nih 60 tahun umur 60 tahun ke manggahap tuli. Ini tedo nun. Nah elo. Gekep sinulatan pahala, gekep sinulatan dosa. Oke, dari 40. Kinulangan dep 45. Wey, umur lu kumentag na inanakan betad te taman 7 tahun, gepek ke makasabot taman 6 tahun. Pagamban 6 tahun taman 45 bahan nun bang kewela megpelim lu me dalam kabun bang me dalam lahat meglengihan pihak me limbu gana pegibadat gana ini bang denne me magmadel-madel maganyatan megtepukan hinangin mana nin 45 tahun lanyap nih siya teleb yang 40 25 na 25 lain peg Facebook lain peg story, lain peg tismis, lain pagtrabaho, lain gano'n tayo sa pag-ibadatan kemon. Allahu Akbar. Antag keu malis, banggi keu doma sa Lailatul Qadar lain beribadat maka asya-asya kita. Kosong sambat melayuhin binoten hab. Tujuh akhirat giru bang bohat kahapanten cuma buat bang mebuhatin kalaatan ten sambat-sambat apa jedan lupain tepinjala kita tek kali saya oke. Antag kita malis si sangem Lailatul Qadar lai yene mian umur ten ilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mapum na ili albi syahr li tanazzalul malaikatu war ruh. Wei sabab ini sabab nenu hadje pege peturun me malaikatin war ruhu dukine me malaikatin duki Jibril alaihi salatu wassalam. Bakas disubahat ko si kamsi manamian malaikat dab si Jibril sa pinasaddi wa Allah alennem tu siring kepak tanda pemahji. Terus beru atu gini kailangan coba balik te. Sini malaikatin duman lella duman dende. Pege kau megitikan mesilahat pende malaikatin lella ko. Ugus pende isab sindoe malaikatin dende. Nia isab meglela dende na dumain. Gak nia malaikat dende pege
may hinang Quraishin tagna, may hinang musyrikin tagna, alinan de malaikatin we dende. Innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa. Yene may sige magpakatsaya sa kalau akhiratin. Sa akhirat alinan de malaikatin we dende ko. Na ini bentuk malaikatin lagi duman lela duman dende ko may cellphone ini nggih kita nu bang lalaki bang dende wala simean gani syahwat de geise me baya mangan geise me baya nginum geise me baya maganda duman ko may kita manusia ubus mian nia waktu pinaing may magpeserupa malaikatin si may bentuk manusia na toy teges de insyaallah ko te subhat si may akida yan subjek ini insyaallah waruh turun malaikatin si sangemi waruh biidni rabbihim idin ang bantuhan de min kulli amar dukke mendawi neraka idin ang bantuhan de amban ni Allah mamane ala si ini akan salamun magbuo kasanangan tafsiran nenan sinin kaysa magbuo kasanangan maananen ga niya makalat ka uteggelan si sangemi tagna paasik sangemi ngirut petek kaya ni subuh-subuhin si kedua maananen nan sinin pen me mufassirinin yene tekka me malaikatin tujuh keluma-lumaan me muslim me mukmin sinalam kita assalamualaikum 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 sinalam kita dumba-dumba cuma buat sini sinalamin sini isap tulihin mau pama tuli kita yang sisi salamun hiya hatta matla'il fajr yene penne kasanangan nyebut petek kayene subuh-subuhin nyebut yene muleka yene silak pajar yene protein puasi padangkat balik na malaikatin tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala ien quick shortcut tafsiran yene mian suratul qadarin si yene mian teges kun taha peek kape maanane sendi cuma kuwai dahu ang banakuhin nabang upama ni ali me sumala natohin na sa tanda kalam masin mian panghati lagi koro katambah-tambahan insyaallah pagi tak perlu kita minta hunan tu nabang upama na ali tumuon lebih maksud tebi mapakarihin daman parangan uga guys sa bang upaman kayman tingko tebi bang upama geru mian yene harga ante bene pinakaletin pegge sambat derupa induman mengge me pekalehin yene ko kita bitu pakale pakale cuma buat mengge me pekalehin bangtek kan siluma bisa nda kalimat gani ata balapnya bakas pinikelene menjadi mian pegge ante me pese pinesem insyaallah subhanahu wa taala mai nekusikam silapal pekale ante dunia akhirat وأقول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.